Danunder vegn nies mund, a danunder nies univers, dapi datti insumma le stailas ed ils planets. Ils scienziai dian che il sfratg primar segi il punct in chattà da tutta la materia ed il temps, a quai avon 13,8 miliardi d'ans. In fetch liung temps, les empremas stailas en se formadas, ils planets, antiras galaxias. Ascia è a nossa tiara nascida. Dapi il sfratg primar han ils univers mai calau da crescer. Per quai fac han scienziai americans installau in grand telescop con un bicep dus al pol del sid. Con quel han ils enflau restonzas de ondas del sfratg primar. Quelles ondas van una dina tras il grand spazi de nies cosmos. Con la scuvreccia de quelles ondas han insaviu comprovar la teoria della inflazione cosmica. Quella gi che nies univers segi se scuflaus il moment del sfratg primar sin in una grandezia immensa, a segi suenter se de rasaus rasantamain. Per nus ai quel grev da s'immaginar, ma per ils scienziai che han incuriu da pi ons quelles ondas ai lor scuvreccia in moment con una dimensione cosmica.